I dobar dan ljudi, dobrodošli na još jedan giveaway. Ovoga puta poklanjamo čak 3 stvari u okviru letnje stripomanije čarobne knjige, a to su Bogovi lažu, Frankenstein i Dragonero Conan crossover. Pa hajde da počnemo. Pre svega hajde malo da šaflujemo ova imena. I prva stvar koju poklanjamo je manga Bogovi lažu. Srećno svima, pa hajde da počnemo. Bogovi lažu je osvojio Predrag Bojković, a mi idemo dalje. Sljedeće što poklanjamo je Dragonero Conan crossover. Dragonero Conan crossover je osvojio Branislav Živković, a mi možemo dalje. I posljednja stvar koju poklanjamo je Frankenstein. Srećno svima, idemo. Frankenstein je osvojio Marko Mare 99. Hvala svima na gledanju, srećnim dobitnicima čestitke, pa se vidimo sljedeći put. Bye bye.